Ene done ugunudeye ulustım ne hodak bağışolaş ya nahtaş yizonho asuğa ha hun bukun zabıl mıdıхы. Ханыш яжы hodak бурядудай қатны бурядырынho қарабылты хуны сытхылды ыгел дутор ханыкдадык бурядылсы турын долылай уgunудeye бушығын ирағуны әрікші дамбыз отбич жалсараева зон жылы ойын байырты зарелыгдың кымжая болғынот улыс татыр ургыл жылғор. Дамбыз отбич жалсараев хада манайню так хагар болтев гыжы олың нахате хунте танил бена турулнудишнин де беха горбу дурбу дихин инде эшжирхым бена Ирағун әрікшін турғын тонта хорен әміға тегді нютық юм. Жылтайхын ұхибон байқадан доғылда жығодық нютағын турыл әл тұрынейі урғыжа бағын юм. Тегі бұш ядамы Жалсараев турғын тонты юм артағой. Танихын нютаға архет нұхыдығы ғонерқы жыл ябыдық байын. Оро имшигун хада ухиву юминч тре ашык ушин шху харап теже тегетле ороте гарате бегапки эне дамбазодыч мане деди хурбин яхала хуне мидеже хунгеше тегет эне ном юмин шуншны зарбин шулук юмин ху сежер медикшим бимуно зарбин мартыр бегайма виде тибиш яха эне мане ньотре деди хурбин зонсо ньотра сорхолже и тема ажылте мидеже хум байхим бологже буди иха байырланып ке менги йонзон ой хайр менга нигондыгешку буди сокта эне ньотра ерже тамбазодвечте турхын трабосы юмын би харолжу угохимби Yöndüm kudu hüvün yapıları yahlı o hollandın detinde yavat tere itidne bosu gibi hune hilher ho hancı vegat bunu tige zarıyorte tere zarı ukukun gıhtın zermin konuşmaydı kuyvene tigedin ene nahte zonar uğundu yapan kata tidiş odengo uyutin yumnudi nigja ahaba yuzon yumunge bosu yumu tidne gibi ho hilhitın Salou bechada ho khador uchibun bechada btas ho khadora wa khada muno bi yahla gümgü ine müttig vitreni tege hun intervyu horxatın bi xiled ukhvi ne temir khulda Şu horgolda hurjab khada onun zakalten txu tanılsın uzun bayna ayotun şu khada bakşın dedi horgolda uzun tege хизенеге тхада ем дутор танылсық гыжарада хан гарендим шартып көбе гайма Нанга йонзон найонда битне удин уды тасхандера сайла байсанга юм захиры болжа орот тиге яхы шаргоге юмы эрже танылсқы гыжы министр байга тиге сайла ямна министр байхындан болса Жалсарай башобе Тэрige хэр мянга йонзон найона daha бар хуртырны хайр мянга хайр анхуртыргал бүжит наргугүй ихэд үтэ танылсыжы нүксэжэ ахас аху хүн нама хариндоло ахайма хариндолон жилэр аха tegedla Хилхвэнэлдэ дамбоз одышгэшүнэ маны харин эмгэ бүхэ борята сорхулун аргугүй харытэ поэт Тим хүн явагэш ямнэ тэрсайла ямнэ ихэд аргар худулхан байна tegedla Орын ютга эже мактыжы доолыжы алын тоты доонудын шулугудын хыда эже хуне сечкилде таржыгет. Турул тегдін ютықтын әйміғай музейн архивы хаптығын шағынылнуд, номуд, янзын бұлық сылығуд, қатыны бұрядай мұдайжы орын захелшыттай болғолығын қомырай зұрғудай узысқылын дылғықты ба. Как отец тоже пишет, и это жаворонки как звенят, это вся ягода, это все вокруг, это все дает силу. Действительно, недаром в тибетской медицине говорят, лечиться нужно только теми лекарствами, которые когда-то вот здесь, на этой земле, они видят цветков, растений, корней. Я просто хочу сказать ребятам, вот здесь школьники сидят, что иногда мы часто не ценим свою малую родину, но это нет, это всегда, более в зрелом возрасте, как ни крути, в зрелом возрасте вас потянет, только потянет, и захочется опять тот воздух вздохнуть, услышать щебетание, потрогать земли, деревья. Все это все, конечно, родное, что окружает. Муну тегден донда хорголеда зон жарың ухибот хордак. Инда ньодан да хорголейн байшын шынылгдыхым байна. Хош юмумны шынылгды, материально-техническая базамны, дегет Муно хойырчы жылы
Екі хорголи, жа хорголи начальный класс хоныгы корпуса хоржвенепти. Турун хада начальный корпусна отдельно бедегвега, дурвун класс отдельно корпуса хорахын. Хойти жылы вот на капитальный ремонтын холда хонаша ранхайпти. Очень такие добродушные, гостеприимные. Они помогали, может быть, даже в составе кто-то из них ходил туда, в Москву, значит, да, Петру Первому. И вот оттуда это все идет. Очень издалека, это 300 лет тому назад. Тегдин хорголиде дылгыгдыгын узысхылны ода хорокшат, нютуга ажа хокшат, сойлы бәшінді соғларжа, дәмбіз отбич тухай турультхет, нухудгон дурсылғын дулахын угнуды шакнава. Қатны хорин әміғі ухибот буряд орында зарелғын шулығы дейін, орын қойар оншы жоуғы. Дехын хургади, жимне харана, бабемне холбудene, ветеринар аргылны, бага шулмыты хуригы, бага орын яслите. Улгы бурят орымне, улзы хубизаямне, сылген зук бурері, сычхыл сомне бадырныш. Сысыкты ургын талынучне, сэжим шымыгылың зынкыйныл. Хошата ундыр хаданучне, хосым толғылың тубыйныл. Турғын тонты дәрін буряде йохы горимар бумбу нюктыжы сырығы бұтхогды. Ынын ангин кырыкты Рада Тамбаевна басығынен ашы зайнырын хабадылса. Дамбыз отбеш Жалсараев олықын мұрнуды ғансы турыхын, ундыхын ютукта зарелдық байхын бұшы, харин бұхы боряд олса мактын турыжы бұшыдық байға. Кыбыш е алышхи шулығыт сон доды қолын ютуға мактыхынныгы қойыр мұрнуд забыл ғардық білі. Тимхел доды қолы сойлы бәшіне дырғыды нырын мұнқырулықдыжы дұрысқалы самбыр бұтекдіхін бәні. Это событие призвано сохранить историческое наследие поэта-земляка, министра культуры и общественного деятеля Дамбыз Отбича Жалсараева. Болтуда игжи сулгыржы хорин эмге арзон, эне хорин эмгенга нютганга зоноро им буйнты хырык тегди нютагдыры муте эмбенемги. Сашта хыдыгы муно бидина додугол нютакта ирет бехада индим неге хушин иха има нанген дурс халды зарёлхан хырык бутхдо ина орен ина плитагет памятиге дамозот биченго ниры орен гарара бышыхын шулуге худы узугуды инде бышет бидитне има иха зон жылдың зарёл. Творчество его начиналось именно с Додогола, потому что первая публикация его стихов, она была именно в Додогольской школьной газете. Дамбыз Отбич Жалсараев ыдир залуға Совет армияды татықдыжы сырығы училище дұрғат хилин сырықты алвығыню. Хыдын намай автор сұрбол жылық шарш ехудылғын, сашыда боряд олсы сойлы сәді тошалды дып жулықдыжы ирхим хутыл вырылықшды нығын ябағын.